Nteto nkoroki iliongera mutandao jweto jwa www.rhinomabati.co.ke. Rhino Mabati Factory Limited, tokorie bieto mabati jeto. Hii ni WERU TV. Kedhisha mwenye mutegeri wa WERU TV ni tariki 11 mweri wa kenda mwaka wa 2020 nkugwatogeni Nteto ya WERU Thaa Mugwanja bitagwa Christine Wanjeru. Tukembiria gavana wa kaunti ya Nyandarua Francis Kimemia na beshanite mukana kiria siasa maria magucochera mwingi akiugaga ikareta mpathu na gucokia Kenya kiri mbindu cia ntuku cia karasa. Kimemia menerete miario ya mbunge Joanna Ng'eno na Oscar Sudi ya kwagira gitio Rais Uhuru Kenyatta na muci wawe. Gavana uyu aurite atongoria kumenyera miario iria makuruta nikienda itigece kubaragania ukiri nthiguruni. Kimema uria nowe mukaririgiti wa Sereba ugite gavana 10 na mangwataniro enu ni matimanite kwariria buria Ng'eno na Sudi makethirwa magiukirwa itagari kagitani okau na ugite antuma mbatire kwithirwa magiukagirwa itagaria ria kiwatho ni NCIC na CID. Wanawake na sasa tunataka kusema hivi, sisi kama wananyandarua, sisi wamama tumekusanyika siku ya leo kukataa na hii matusi ya viongozi. Viongozi tafadhali, hata sisi ni viongozi, hata kama unaongoza mashinani sisi ni viongozi, na tumekataa viongozi kutusi watu wale wakubwa. Tuseme kama sasa Mama Gina, mnamuuliza nini? Sasa yeye mnamtusi na sisi tumekasirika sana kwa hiyo matusi na tumeikataa siku ya leo kama Nyandarua. Tumekataa matusi. Ningependa kuchukua nafasi hii niseme ya kwamba ni aibu sana yale maneno ambayo imetajwa na Bwana Sudi kule na huyu mjumbe wa kule Dikil. Ni aibu sana yale matamshi ambayo ametaja, hasa matamshi ya kutukana rais, matamshi ya kutukana the founding first lady Mama Ngina. Kwa mila zetu za Kiafrika, iwe ni kabila Kalenjin ama ni Kikuyu ama ni Mijikenda ama ni Asomali, sisi tunaheshima sana na wazazi ambao ametuzaa, na kuna mtu ambaye ako na kichwa timamu ambaye anaweza kuwa akitukana mzazi, hasa kuleta mambo ya siasa kwa mambo ya kifamilia. Atutumie siasa kutukana mama ya mtu ama baba ya mtu ama hata mtoto ya mtu ama bibi ya mtu ama baba ya mtu. Kwa hivyo ningependa kuuliza wale viongozi ambao labda hawajakomaa kabisa kisiasa, waelewa kwamba siasa ina marafiki ambao ni permanent ama maadui ambao ni permanent. Utatukana mtu leo, kesho tena mko madugu, mwende kutembea kwao nyumbani, anakuza na huyu ndiye alitukana mimi. So ni mzuri watu wajifunze na historia kwamba
Sisi ni watu wa kuheshimu wazazi, kuheshimu viongozi. Ni laana sana kutukana mama ama nyanya ama rais ambaye kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi katika nchi yetu ya Kenya. Lakini hasa kama mtu ambaye alikuwa PS wa security na pia msimamizi wa National Security Committee ambayo iliangalia usalama wa nchi yetu, ile matamshi ambayo imeanzishwa na hao viongozi wawili ilikuwa ile tu ile ambayo ilianzisha vita katika eneo za Rift Valley na mahali pengine mwaka wa 2007. Kwa hivyo ni mzuri kuwakanya sana, kuambia kwamba hatuwezi kukaa chini. Hasa mimi kama chairman wa Central Kenya Economic Bloc, magavana wetu 10 tumekaa chini na tumesema kwamba lazima huyo mchezo na nchi yetu unyamazishwe, na yule ambaye walikuwa wanatetea mzuri hata yeye angejitokeza ajitoe kwa hiyo matusi ambayo hao watu wawili wamekuwa wakitusi taifa letu na nchi yetu na viongozi wetu. Maugaga muoni Kinyuru ationa kimwe na kire Emily Wanja mwekuru wa Ntura ikeni kendege kaunti ya Isiolo aturaga na methori mawathe wa kuona na meri iri mithiru mwene atwire na ururu nyuma ya kubithukirwa ni mikora. Wanja ariuga riu nkinyagia atiumba kwirera nontu mwene niwe wachwagiragia kuria muci uyu na nkinya atiumba gukiria ba ari gitandani. Nicholas Tabari mwandiki wetu wa Nteto na ariungirite mwekuru uyu na nagutuba rugono ruru rwa kieba. Nenkorokia mieri yere kuma amukoro ogwa Emily Wanja urane ngina watwana atwire na ethagiro wewe ngwa na thina ya metho kwithirwa ama mirotererwa barabara aye muringange kiongo ogiake ontobura mwanka thaina botamenyekana ibao ba muringangire na akwiro achibitare atabwa amwanka athaina ontobura botuma Emily wa mwana twana tutu ake twire tukurukire kinyamara kinene nontobati komba gochwa abya kuria. Wanja mlemavu ateona notengu inyarita mwene urara mutethakia no nera jali tutamenya kithera ka uraini amba kanda mwithire rukire arende ama minde rukire tha 12 betete nguine ironda etera onda eta majirani ye aba muona pamutethia ire ikiro cibitari akarere cibitari nimechumia bithato areya kinyare muntu airiterete ankareria bana nteke umbana nuna nteke umba mwabira kuraya wonto kaya obya korea mwana teke umba kumwabia korea na akarirwa we mwankara reto nkara mena na yukumere cibitari no teke ndare yake na batu twakomborete nyumba na mwanka tha nyumba itwebelere no Nteto tena kya kuria taikamta inya kwa kuria na nteka kareome. Kulingana na Emily, kinyanyoma ya mukuru wake kwirwa cibitari ajokire emoji na muthia amonenkanira kiri muruagina nikenda thinambe na kumumenyera nontu atiomba kumumenyera wewe ngwa nontu atikuona na mononkoroki bacha ira ciendekana nikenda agura andagwa ichimbinge muno. Dawa ira andikirwe ndawa cengiri 10 na mbeca na ntachiona nyaru ari ai aomba kwithira akibua nontu airwe henda munu kumeta muto na ni atumete ethira thoki muto ate sasa wende tunde no mwana tubonene atweka omulemafu na njira engi ndo tiwo tethio ngi nyumba nito kwenda kuria na kunya ira ndairire step brother okena njokerie wenjum tukwekiumia ndiru andi ariere niona ake okwimpara yonka nonto batwende tore awa nyinjirani bya kuruma kore munya tukurara tatena kya kuria. Endekira Emily wa mwana atori bakuromba ni muntu wa wendi ibwega ibumire gutetheria Emily wa mwana mukuru wake nikenda bachokera uturo obo wa kawaida. Oni ndo oteke ngwicio mba iba batikoethera bakingilia na kumanyenya bura tubati kuria kana kunywa na nyabange oya oni barabareri nyabo nkuromba thirikari umba wetabura kumutethia na msaada yura batethakia yunya walemavu at least no ba mutethia atwiko na msaada akona kya kuria na kya kunywa na nabake bakona utethio kuma kiandege taoni ya Isiolo betan class Chabari. Kiri Nteto cienge kundi kimwe kia ekuru atongoria kaunti ya Meru nikimeneretie abunge maria makugira miario kumeneria ekuru marigwa ni untu wa kumakania muno kuona atongoria mathuritwe makiagira ekuru ndoni na kuruta miario ya marumi kirimo atongoria mamariu ni makuria Kanjenjuri Incheke kuthungira na kuria atongoria mama kuromba urekere Gregory Murethi ena Nteto inu.
ni ngwataniro ya kuru kumaja kaunti ya Meru barabashumirite kumenera miaria mubungi wa Emuru Dikil Johana Ng'eno na wakapseretos kasundi ya kuetaniria ng'ina muciari wa mutongere wa Nthiguru mweke wa Kenyatta iria baugite ni irumini akomari ya kuru bonthe ba Nthiguru kuma muthako wa rumo president wetu Thaa mama kandi arimo no ntobo mwekoro kurumwa mwekoro atekarane parliament Ng'eno sundi masingo into bayada bakarane koro koringa siasa mama ngina tena kuna swali nataka kuuliza Ng'eno ulitoka juu kachuka chini ama ulisaliwa na mama ulitoka chini kama wao wakuja hapa Ng'eno na sudi basi Nkuruki ni bagwatirite nyuma ya mutongere wonthe njurua kuri na mwekoro kwa mugwata njara na ko ubu ni kwagera mwekoro giteo kya bata bakyure kinya ugambi ba Meru njuri ncheke gutonyera untububu ekoro ibaritango enene sana no ntu mwekoro okwana no akamenyera mukoro no akamenyera mwana no akamenyera kintu kira kionde kindrene yanjeu na no enya mwekoro okwana abangana kia mantu ya siasa hii wona antu barabonde bakolokete no ekoro na sisi wa mama wa Meru kama ni wakati tulikuwa hatuna hii ugonjwa tungaita wazee wa njori nseke wakuje tuwatume kwa Ng'eno na sundi waseme walikuwa wanaongea juu ya nini kauarie tore mwekoro reke ya kuringwa ande na no batuto ciara na ba wonde na ba ko inkwerera mwana kono era ise itare mwe na mwekoro akothirwe inya ina woni ngeta kira to koromba ni gento gegwetwa esi Boria bunge baba Oscar Suni na Johana Ng'eno kujukirwa ndinje kurombe kuroba Kenya urekeri na Kenya kwa eburutine byao bya siasa Suri na Ng'eno mastingo heshima ipeano kwa kina mama ekoro ibe heshima na aciari betu bakarumwa renge na president wetu Uhuru Kenyatta akarumwa muntu kinyareko baba kurumango Uhuru ba murumanirinya na ina iba bakanya baite they must go Sundi na Ng'eno ikabaite iba umeaba ba Uhuru kanya ite atia na muntu ateruma warumanerwa na inora muchiere Nyarigenda tegoro manyama kana kundaria kya mwana ya mama Muthejo na ro kotine rokerete mubunge Johana Ng'eno na bondi ya milioni 2 mbesa bari nyuma ya kuingira rumande kwa ntuku 2 nkiripotera Nteto cha WERU bitamuri Gregory Ruga tuyuke kanya tunoke banini tukathinwa kuone nguchokera na Nteto Nkuruki Corona case Meru mse temete nje kwa dimone utete kanya kanande uno mabwa gabwe na ndio tegwete gukuru kwa Nteto ore gutunduka nonto ara kunthe ore WERU ikagukinyiria Nteto ore thimone yaku kwamukira Nteto ore gukarika ore thimone yaku kuma kwa WERU tuma SMS ina ntemo N kire 20674 gociandikithia Motongaria kaya kuritangwe tantu no pero nyamusiye no pero kinanga banas no pero kinyapi nyasanita no pero nyamanira kinya parandites no pero nakaui nimuka wakoi wakawana kinya bukawanyiri no pero manga buritangwe kuigwatira no pero za skiza tune yaku SMS retwa skiza wekere space 5600069 otomekere 811 Itaratara iria batere kuthingatirwo ni ajeba murimo jo COVID-19 baraba ciathuririte nja karanja ugeta ngugine cukuru kana guntu kungi ko mwingi nogo kaburu na urebya kuria na unyobya kunyobire na regu enjega thambaga njara ciaku rionthe na sabuni na roji kana alcohol based hand rub mwaje akeza kuumbirwo murimo juju ringa thimu gukurukira namba 719 kenda gwitia utethio bo ambulance kugwata Nteto Nkuruki cieye mitaratara ya kurigiria
ria COVID-19 riungira mutandao ja ministry ogima neju www.health.go.ke. Komesha corona, okoa maisha. Usiwe na wasiwasi. Na sura si mama wako. Huyu mwenye rukani. Kweli ni mama wako. Mama wako. Na siku hizi umeupgrade. Ni digital sacco. Digital sacco? Hiyo digital sacco walinipatia development loan na interest rate ya chini kabisa. Sacco gani hiyo mtu ajua kali kama wewe? Hapana, digital sacco ni sacco iko wazi kwa mtu yote kujiunga. Bora tu uko na mobile phone, unaweza save pesa na hata wanaweza kukupatia development ama emergency loan. Alafu kitu kingine, hakuna maneno ya makaratasi. Ni simu tu. Na kweli mtu anaingia aje? Una dial *847# kisha unafuata maelezo. Ati *847#. Ndio, *847#. Kila kitu ni kwa simu. Na kweli hii sako ni digital. Ore na ugwani untubo ogimbo bokubo mwere urathimo uritingo bo ichunje bya kubya mwere toriongere Mount Everest Nutrition Clinics tokodithire ithimiwe kinande no kwenda kumenya condition tia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba ya uchiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwere nejwaku Mount Everest Nutrition Clinics toriaja ni untubo wako itorigitaga mirimo ja arthritis joint pains allergies asthma diabetes hormonal imbalances mirimo ya nkoro low sperm count stroke weight loss na weight gain, fibroids, STI na UTI, infertility, ovarian cyst, hypertension, libido, yeast infection na jangi kadhumba na gute side effect. Toriongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10. Kuwata Nteto nkuruki toringere dimo ukurukira 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana Mount Everest Nutritional Clinic ambapo tunasema afya bora yako ndio mali yako. Nyinyi mnasemanga mzee kule ugali ya kavagara? Endeni mwoshe mikono. Makove? Kai, ina weekend kima. Nitamu. Leo lazima mama ninunulie ugali ya Raha Premium. Kima yeta na. Ligure mulendo to changima. Irunga to chakombolia. Kimende te uno ere imbea. Kwani ni kavagara? Nyakio. Mwathani mutura moyo. Kima yonde ikora bwara kana igutabuata. Wale mam. Yaani nkibe mutujwa Raha Premium mweteke ja cake. Yo ni borugerenge. Nja iria imakaira ugima boyo bwa mwiri ithura Raha Premium Maize Meal. Nemo tujuthondeki na utarambu eguru botheru. Umenyeru bo bunene tariria na joe na mushamojo mwega utiomba kulingithana na mitu yengi thokone na nande mutujo Raha Premium ijo kuonekana ndukene ewere yakwe nagwe. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Oringi nkugwati ugeni kazi mtani niliyetwari tukitekera thimo kiri engima yuthi mamitae wanda nima mutaratara uyu kwambiriwa bara thirikari inene ya wambiri na muronto wa gutigira atenduke imbithi ire turaga mitani ino ni gutethekana njira ya kuruta wira cia njara kumania na mutaratara uyu ukwambiria ayuthi matethekete atia irugendo ro kazi mtani rwa kinya kumwanka thaino nindungitentere mwanya na kuraithiria bure ayuthi magunikete na mutaratara uyu wa kazi mtaani na ikile gicunji kia muthia kia rugono rwa mwanya uteithio wa bata. Lietore ongwereto National Hygiene Program utheru wa Kenya yonde wegita frani na wega bwayo ni ure president yonere wengwati antwa vijana bikira kana byeja wambeze bimaminja between 18 and 35 years ibetwe bae wengugi na ngugeji Kenya yonde. Uyu ni umubango thirikari yamberie
kenda gutetheria nduke embethi na ukwamberia wareberigiro wa ayuthi tamonde ati makagunika inde kuringana na mateta mamaribo tebukuri especially itarera corona batu toteze kapio tore anto ba motuate tore anto begembe nothi batu todurera anto ba beto toriterangwe na itokole litokona akole mwengo ira to bato mere beta gorita ukiaida mama mekirita maandamano makurema kwa uthina mbere indere nikiriro kia nduke embethi iria tagunika na mubango wa kazi mtani mamengi mao marigarite buria wira uyu wanenkanagirwa uma itarera kwandika nore ambirio tangazo ni thirikari nene kwambiria kwa kasi kwa vijana batwe manto mainge kumake masibo yakoro mpukumano rero no ntobore yanto kinyeana kabe bute watwe ka anto fote bakoyokwa anto kinyeko mbachoka mangi ona mategu kianirwa thirikari ne janire go ahead kwa kazi mtaani anto ibero batomerwe lakini nande tijara kware athina kwa tono nto mbugora batio tukinyira report yo kuma ke thirikari chibo na chibo abati go kinya report ke area manager ende batu ntore to akoboko ingwetekia toigero anto bakwandikwa ira toigero anto ibandikero na nyabo bandikibwa ngo tutamenye ibao nuantu monire makiruta wira inde kureu mubango yo amukirito na njira nkorani wazo thirikari kureta mantu ja na ithire bwega muno nto ne tutethetia nene muno bagwita nguge for 6 months na ibagona ni nyabongo ibagwire twembeze itusererwa ukona mtu na kugura gintu na gagi kumeria kuibo bambiri tinya sako yao bakuigwa basave watumira tubeze tunganona tonge watonyithia kiamene bakagwatana ande kwe ngurubu nyeme rambirerio redi basungura no redi banguku baige kundi tongoria na mumeumiria kubinya u towati kuensure program chongira thirikari kuja na chio iredo kazi mtaani ile yakudwa ki program cha kunenkera ikundi mbecha vingiandi tuandi kuongera kuchiarira ni iribire biende ne Kenya rate of productivity na ne rate of GDP so kindu gran kuromba thirikari no ndo toina workforce itona ndo babangi mo babarandi ko kazi mtaani itot focus no ndo to focus ki barabara tangu barabara itebu iko togotwa barabara itibu lakini nyato togota barabara itena machiara ite ongera ile ndene Kenya no ndo twadire program barabara ne nderete ito focus kwambiria utoite kuchura youth beto na hatomba kudiru na productivity na kulingana na murungamiri wa municipal ya Meru Muguna mibango taino irinjirani kenda kazi mtaani ekari kanagwa ile iwetwa legacy projects imbie kari kanairwa ngugeji na ndeja Meru ituambiri te kwanda maua na tubaba wetaja katika Karaiburare na county headquarters awo kwe maua turadi dhiri na tuanda na kukaumira ambishe ndongi muno nyana ndio geto miona wetaja Riverland na mwambirio ntere party ya Janjirene nja kuitweje ta kuanda maua wetaro terura rungi wankana forests kwina miti ya ndie mingi muno na mipango ni je tembere tukinyantwana Meurwe yetu yandi dara Meurwe county tu bangane jena baraba ande te dara non tu muro jo county le ita riparia nerand tukanda mite ya ntwire uni mwamberio mwega thirikari ni enene kugeria kuthiria thina cia wira a Kenya Christine Wanjeru uteithio wa bata Nteto cherunga mathe mwe na nusu kiogoro betagwa Christine Wanjeru ithirwa na kagita gakega